Kita igongoro kwa omweshimiwa Ensari Mache basebura nyamwayo yokubuli buchumbe nyali bali chaje 2027 egento kiandeta litukulia lero mbya mwana bana bali asenge yogocha amangana abegwikiri eta accident ya bakegati egali abo tude break egaita abantu bechibigibigi n'abantu innocent people balingi byasara byabo bankurira lituko abantu bito bechibigibigi bagakwa abantu bakwete 6 yanga nyali bali chaje gaiga abantu baumiyete kinyagitari amangana inka gitagatara Kenya ngemane chinse chiswe kegera bana bali mbale ngoro media ito yale ngoro no mwalinga abantu ba media mukabwate kintu byakoreka ntonga kya abantu bakwete njirite batakagirita makuri atakagirire amakai abete private igonta gete kwirari bageriga oteba kwanza nande lindi lya kabiri na pole sana uja sifa mijiri chia kwere na bali bomuyete bali kinyagitari nyaza tigaba konyo ko bwendi kwa bwanko egento kende inyakobori omweshimiwa Sairi Janda mweshimiwa honorable Sairi Janda tegangoro kelero muchumbe kigana nayo muchumbe wa elected boni ashinga kiechiga omweshimiwa William Ruto keraro cha mangana ali abantu baito baumire kegati na alwete 5 million chiche ochia so munyali bali asa abantu bali ba nyortobo kongu bayire richibaza chiri 5 million abandi barware kunyagitali na bali bakwerera family cha abantu omweshimiwa Sairi Janda omweshimiwa William Ruto akarupole ya 5000 chikonye family ya matanga abantu barageroro chiema amakondo elinde meyega yonse piere omweshimiwa Sairi Janda ase 5 million ukanyako imo kibeza ase family sister ukaira 70000 ndio kubuli mweshimiwa William omweshimiwa Sairi Janda. I'm not supporting mweshimiwa William Ruto. I'm supporting Fred Okengo Matiang'i. Lakini abantu bakwirire boronge ngakyo kubere 7000 that's 5 million ngyo koibera bakabantu bakwirire ngo bo kibese mweshimiwa Sairi Janda onye kwetu no mweshimiwa William Ruto 7000 evidence ya tarani tabanga ki mweshimiwa William Ruto kibesa angetende terabanta bakwirire bagwato bakongo sabumyete 7000 evidence ya tarani soko tabanga ki mweshimiwa William Ruto kibesa angete 7000 abantu baminto be familia yake kutusa abantu bali banyora tobokongo tali abantu ko bagukwira banyora advantage yo gokonyo lakini abantu banyora robokongo advantage ya chire kurwa se president yo robo niko yole one time president orete robokonyo ngakiti gane tobokonyo kigana tete chikura kurugusi orete 5 million njenza rimaji timba tibesa na alete wayo muchumbo orete kiti obwento ko tete abantu abanyora chibasi nyingi kweta 5 million na ndene ro kwibira abantu abai igongo sabo mweshimiwa Sairi Janda toka tarani atabechi basere ngaya kuru State House na ande wajita ikira abantu abaga bwatobo kongo bali nyagitale baboneketa maguru na bali bakwereire onye talibo litukolirira matanga abantu bakwereire igongo basaba mosoka so bongeli mura matanga muboli na 5 million e president ya atemete omweshimiwa Sairi Janda omwechumbo nyali bali chache igongo kusaba kera kwena nitasa ange 700000 kere family yanyo 70 chiba so bagete uchi family kiri kinyo tobo kongu igo bagete 700000 4.3 million aijire ajobe yete ko chomo bukogo igo anda ketengo te yo mweshimiwa Sairi Janda chi family kiri chiba kiri chine to komenya chenuni chiba se gia te 4 million 300,000 aichiba se jiete ekina kene to saba iko tuteko sababa nyali bali baminto toso katarani lirimo ko kenda matanga si family chikuerere kega matanga na bala koro katiali ikisanduku Jones bino ochikale muboli mweshimiwa Sairi Janda ko gocharo ta kutaka tochite ko boli amangana ayiga iko ngo basaba muboli 4.3 aijire iko tutako sabo mweshimiwa Sairi Janda so katarani korra abanyali bali egasi mbya no toibere ntu abantu toli moyo Ensari Mache no ngibera tinkorra ubekegana nyasa nanse nchinguru cyoko ganda kuri lakini kuibera abantu bakwirire abantu bakwirira abantu bakorera abantu bale moje abantu bataruwale tibako kubosa nkyuko abantu bakwirira mweshimiwa Sairi Janda ekenege ndekebesana abanyali bali bamitete ne family kiri chikwirire aina harona asabe omweshimiwa Sairi Janda chibeza kwetu ne president William Ruto ikeli abantu banyora tobo kongo onye talibo amana ntoko chigwanja na aba MSBT ya abantu bali bakwete iko toko sabe SBT ruwa asichi family kiri enyora nanye naye kwanguruke ngwaso tebe naye kwanguruke ngwaso SBT ritego tikobe moya abana bali batikati kintakana SBT ya abana bali kintakana bakorera ekobwati ne gesa kukia ekobwati ne family yawo ongito kujikoleta chibeza iki irane ya abantu baito chibeza aina arona sabe tali kombwati bitina naye because ngubuli bujimbo bwenya liba chachi lakini ikonda inje konda roro opposition ya sengenje yokolile ko obasa ebintu byita ibiko kenda kuchi Kera ko kwa saitali ko guhange to mweshimiwa Sairi Janda. Mweshimiwa William tongi na alengoro.
ukamruhusia obochumbi tongi na ruhusa timonda na ruhusa tinyachae nene na bwate babo manga bangirwa na barabu ikonde tokote mwesimu sai chan onye tali boiko ikotote na abanyali bajika kiya gojoka 2027 ntoko chigwanje chiko tokambira onye toko tometo chiko to send yali na nayo gotoibera ntoko chigwanje mangana buya mona nyasaye